Yes, nanjye mbasuhuza aho muherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Aha duherereye mu karere ka Rwamagana ahabaye imyigaragambyo ikomeye cyane ku buryo polisi yose y'u Rwanda yahuruye ikaza guhosha imyigaragambyo y'aba baturage. Yes, ngendi DJ Weakness, aha ni kuri Gasake TV show. Kona subscribe, share, like na comment tujye tubana hano kuri Gasake TV show. Yes, kurikira video yose wirebera uburyo imyigaragambyo yarangiye ubwo polisi y'u Rwanda yahoshaye iyi myigaragambyo. Kurikira urebe niki cyari cyabaye kugira abaturage mu Rwanda babashe kwigaragambya ku rwego rugeze hano. Back commander. Urakoresha Alpha 5. Itsinda ry'abagabo. Urakoresha Mike 1. Watercannon commander. Urakoresha Alpha 5. Mu gihe radio zitumanaho zagira ikibazo. Harimo ababwira ati mwitegure y'Irwamagana byakomeye dufate misiyo tugende. Harimo abigisha uburyo bari bwitwara imbere y'abaturage cyangwa se uburyo bagomba gukemura ibibazo nk'ibi ngibi. Ababwira ati Rwamagana hakomeye ibintu byakomeye abaturage basarishije. Muze tugende, mwitegure tugende dukora akazi tubashe guhosha imyigaragambyo abaturage bongere basubirane akanyamuneza nk'uko byahoze. Ababwira ati buri umwe wese na batayo ye mwurira amamodoka tugende y'Irwamagana n'ahandi feri ya mbere turayifatira y'Irwamagana. Icyo nkundira ingabo z'u Rwanda zurira imodoka zifite morali ewana babiteguye ahariho hose ko bagiye bakava amahoro bayagaruye bayasubije ku murongo. Dore nuko binjira mu modoka na morali nyinshi. Yes, urabona bafashe umuhanda. Iyi ni imodoka ya polisi rwose ifashe umuhanda. Hari n'izindi cyane za gisirikare bafashe umuhanda berekeje y'Irwamagana guhosha imyigaragambyo y'abaturage. Abaturage bakoze imyigaragambyo ikomeye cyane. Yes, aha murabona barahageze y'Irwamagana bahuye n'abaturage. Urabona abamodoka baraparitse bari kuva mu mamodoka biteguye guhosha intambara.
Abaturage beza mu byizere rwose amakamyo ari ku mipaka za mu minsi mike murabona ifumbire n'imbuto. Nyakubahwa meya, reka biganiriza abaturage igisubizo baranze nicyo ndakuzaniye. Mu biganiro ndategereje. Abaturage ijambo riturutse bukuru kwa meya baratubwiye yuko ikibazo cyahabaye. Mwumve njye ntabwo nababeshya. Bavuze yuko amakamyo yari abizanye yaheze ku mipaka, hari imihanda yagiye icika wabura ukuntu kugira mwizere ko abaye ibintu babwiye ari ukuri. Tumuhe iminsi abaturage bemeye yuko bagiye kuva mu muhanda ukongera ukaba nyabagendwa, ariko mu minsi itatu ifumbire n'imbuto bigomba kuba byaragezeho nabo bagatangira guhinga nk'abandi baturage. Abaturage beza nanjye rwose mbijeje ko mu minsi 3 muraba mwabonye ifumbire n'imbuto kandi mwatangiye kujya kubihinga. Utabikora arabafunga. Abatera imyuka ijyana mu maso.
Mishashi wijyemo ihangane